mitolon do promiamiat 祈祷每一天 mararit lumahar ko atlinguan urib 灵命不断成长 salikaka mapulong 平安 malatsay kita milayap do suar no kawas 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Hebrai saka 6 at 10 saka 9 at 10 suarsa ura saka liasan ita ko sa ayaway ni nanaman ita to bakay ni ay iji Kristoan. Pasayra i saka ikas no farujo amitier tala ayaw saan. 那么我们应该把关于基督的初步信息抛在背后，朝着更成熟的信仰前进。希伯来书6章1节 Sarikakao Upitier tu kawas i o sasa itsalet ida atlemak kunini dangasa itulas no urib ta lumahal lumahal ko aringuan urib ita maikas tanagtag. Ano matuka kita milipet to pasorin no faluso no tirang i. Zay kaca makahit no masama amaanay at lemako faluso ita. Amilias to lalan no kawas. 我们要终其一生在信仰上尽心尽力，灵命才会越来越成熟坚固。如果我们在磨练信心的功课上怠惰，就必定会被各样的事物所影响，而离开上帝的道路。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao sarujutan aku kufaluja ami saijer ami tier I tiswanan. To sakatsao ka raraw ku rakat aku itinihkar amasihlay ku urib. Ato saka pakalayapaw ako to sa pakalemet no meso。上主啊，我要全心全意尽力信靠你，使我的人生不至于迷失，并且能够领受你所赐的福分。Pakai ni I talamaknay ngangan no tapang ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalemet no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。